guru ta kay Abdurrahman Ambodale di Mangkoso dua masigi non roy ma juma na si juma alena makato bako penrang alena to makato bako maros muri naman na si runto na pangewang kada kanja pakato ba na guru ta ko penrang nasa nga jumbele na si baka guru ta ko maros pampasilolongang ide na melo si runto loy may guru ta si runto makada. Dan itu pembuktiannya ada, alena Dr. Aidi Syam, itu muridnya guru ta. Makada idi pongona makato ba komaros to makada guru ta ya. Nakada yar pule penrang, nang kakiyo ko penrang makato ba nasa ya to. Mama ko murid na napa na poda makada ya kuya mo ita makato ba ya to rewa no. Rewa ni. Artinya apa? Para ulama pun bisa diberikan keistimewaan oleh Allah Ta'ala na reko memiliki kedekatan dengan Allah. Ia melo bahas nasaba ada kaitannya magi wala pangantara yaro supaya tangga biasa yaro betongan na aja na tapi kiri ki maka damaga yaro peristiwa Isra Miraj nabi tay palalang nasaba secara ilmiah pun wadini bukti ka makokoy ya kung kakaluarga talaw Makkah napa ma video call lansu yita rupan na kumay itu hanya sekian detik wadini rita rupan koma video call itawi na yero HP we pak padaye desa kadakin ritama ng kakor bisa kita lihat mukanya dan begitulah orang alim na rekong kamelo nalawi nakutano kuside tau panrita video call minapake dan itu Abu Bakar sudah buktikan 1000 tahun yang lalu matangangi makatok banay tay pasukan na kapung nagoraywi makadaya sa Arial Jabal lari kolok kubulu dan didengarkan langsung jajeng kana HP na Abu Bakar ede na pake ko pa de na pake pulsa nasaba Abu Bakar sudah membuktikan itu secara agama iya romelo nungkap tahu tapi angka hakikat salat yase melo ka sampaikan langsung saya ambil dari dewu wale alalangan na nabita langsung menre iya ro nabita pa bu pitu mematolangi nolah tapi angka guru ngang biasa wa guru ko guru ta senor masalah hikmana meraja apa ya ko hikmana meraja menre na nabita patapulo rua ko cata ko buku catataku pure upake mak guru tasawuf ko guru ta patapulo rua tapi dia udah manangi yang jelasna iya ro nabi mapamulay nabi pamulangin nabi Adam latu ko nabi Ibrahim iya ro langi enole menre nabita latu ko nabi Ibrahim napamataru menre aga hikmana hikmah yang pertama maka dayaro sampajangnya Pak Bu nabi talansu tarimai mereka yang kalinga maka da nabi talansu tarimai tanpa perantara nasininna ibadah rilalanna agama ta ci di bawah sampaj ci di bawang ibadah demetona wadi wakileki iya ko puasa wadi wakileki wadi lalu tolai waramparang namanya fidyah wat ditona tay suruh mapuasangi na rekoto malasan atau mati na dena sampai itu tuki puasa anak tama puasangi namanya qada puasa anak mapuasangi tomaton iya ko haji na dena nirule menre makka nang kamudui waddi haji ngangi namanya badal haji waddi anak ta taw lengi suruh atau pembimbing waddi iya tu haji na palalawang mi pong Allah Taala iya puasa na palalawang kemudian ia sakka wat ditane di wajah ya kongka anak tawajarang sakka pitarata asah namun tanya to matoy wajah ya anak nami tanggungan kongka di anak nakadaya pa wajarang itu tidak masalah tapi ia sampajang dia na cocok maka daw matoni idi mo onro ni bola aja natas sampajang ya pemasampajang loro kadua patuju ke cidi dia na cocok artinya apa apapun alasannya dia na cocok nasaba ia agak gawe pakakasa untuk sifat bicara langsung si Bapuang Allah Ta'ala tanpa perwakilan itu hikmah utama maka damagi na nabita yoli langsung tarimay tapi paralu ita paha kenroy nabita na tarima sampajangnya iya paralu tak guru maka da kenroy na tarima nabita sampajangnya deno ko langi demetono ko langi na sinin na nabi o kumana milangi monro degaga nabi monro yase na langi nanya nabita Okoi sidratil muntaha monro latu oko alam istawa napa natarima sampajang na iya Nabi Ibrahim okoi langi mapitue monro na de nagaga pada Nabi Ibrahim cawe na si Bapuang Allah Ta'ala magi nama cawe na sabaang kadua keistimewaan na Ibrahim ibanding Nabi Musa
Iya ro Nabi Musa langit ka-6 minonroy. Tapi ya kokwi korange wa kallamallahu Musa taklima. Iya Nabi Musa sifat bicara langsung si Bapa Allah Ta'ala tanpa perantara. Sifat bicara langsung tapi oko milami langit ka-6 itaro alena. Denen re yase Ibrahim monro. Magi na Maria se Ibrahim, iya Nabi Ibrahim pak demi matto na monro mo ko tu masikiri. Nasa nga magi wasara na pong Allah Ta'ala. Nasa de kape musangi makada lawa di kolo bantu makada kami bantu nga nasang angin law do mo kolori pong Allah Ta'ala iya matoro yang ingi si babosi iya nalen napakuasa pong Allah Ta'ala matoro yang ingi si babosi iya kumin law do ko law paturung ibosi law papole ang ingi lutuma nang iya tua juwe supaya dena tunu ko napat de iya tua pie maka de Nabi Ibrahim iya ku pong Allah Ta'ala mo memonroy aja no pake ko apa namu ya misatoy bini ko ya langsung daripada iku panda sarasa itu Nabi Ibrahim betongan naga iya ro Nabi Ibrahim ibadana tidak mau pakai perantara langsung po Allah Ta'ala iya to na sitongan na hakika na sampajange be magi Nabi tanah yase na Nabi Ibrahim nonroy waktu na natarima sampajange betongan na onron na umat na Nabi tayase na Ibrahim yase ki magi na yase ang kapakaka sa nalingi pong Allah Ta'ala ibadah sampajang yan na to ampay pabu de tu gaga jama-jamang kilalan na lino na rekotome makachiyo ko sunana na bita de gaga sampajan meki joka sampaja sunna musafir ang kami pile sampaja sunna istihara sana ang kayilaw sampaja sunna haja sana ang kamasala pure pigaw sampaja sunna toba ya sana ang kamano tapi mega tau de na pakai ya iya mi mega din ipake we. Meki pamilihan isapay kay ganggota. Ede na nipake ye. Jadi lepat ni. Oko ni masalah. Ya naron na makadaka na hakika to tapi tanya pa sitongan na. Iya ko hakikin na sampajangin katalo. Nomor si dibaca berarti korangnya. Nomor 2 paringara berarti pong Allah Ta'ala. Nomor apa ke do garaka dega garaka de natasap pong Allah Ta'ala de mulai. Pak memitay maka dawat di gawita ki pong. Maka dia disuruh ke Bukit Tursina nama batu bulu dia panitai wujud na pong Allah Ta'ala dapat dia kan orang okolino wat di nonrud nampak kan wujud asli na pong Allah Ta'ala tapi ya kok kuisi Sidratil Muntaha nauleh iya naroon rong ampai okuri bawa nabita makanya malaikat Jibril dia nule menre ekor maka dabami waktu nadapi langit ketujuh ya terunu Muhammad apa hancurun aku ya menre aku tuh ya dia nule menre berarti nabita mi nanya naro tapi dia ukaji tasawuf na paling ikut tasawuf na yaro maka danuru Muhammad rahasia nyawa batingi si bawa takalebe apa iya naro mas sampajang dia bahas yaro mapat diuluki matu yang jelas na iya ro nabita menre layase tarima sampajange okuiro monro sifat bicara langsung si Bapa Allah Ta'ala dan itulah yang diabadikan di dalam tahayat at-tahayyatul mubarakatus sholawatu thayyibatu lillah bersalana nabi talaku pong Allah Ta'ala pong Allah Ta'ala na balibi assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh papibalina na pong Allah Ta'ala ito napamakada nabi ta assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin yan na to dialog yan na to ampay makada to pandrite aja pasti sambungi kong bacay apa sakta yolo na sahada itu at-tahiyatul mubarakatuh sholawatu taibatu lillah siddi assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wabarakatuh 2 assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin telu kemudian asyhadu an la ilaha illallah sakta nanya tu aja pasisumpungi itu tapi angkap pasisumpungi okko lapalanna tapi napalay sangiri lalap peringaran dua rupa ko tu tapi aku ya idi mani bawang kiki meta pakai kemudian sahada salawa napa si tonrayer makanya kui baca yaitu nadeto ni pasi sumpu maka deto pandrita lepak ko nadapi yero saktan sabadan na pong Allah Ta'ala si badan na nabita kui baca yero mesti dipahami na sabab makije ang kaje masalah mematopa oko saltay di oko Indonesia sabab yero basara tanya bahasa sehingga ia ronana emak guru sempajak kebanyakan yang penting napalai lapalan nah tapi dini sangi betungan nah sehingga arwah si ratu tau mas sempajang palimatandre arwah 20% tau mapalai misangi betungan na sempajang
Iya mana na tahu mas sampajang pak, kung ka tahu mas sampaja si ratu o ko to makada si rapulo na si rapersen na pala bacaan na sampajang. Tapi iro tay si ratu nulle 20 mitaw misangi betungan na kana baca. Apa iya na itanay makada mo pala aga Allahu akbar kabira kada wapla kada musa ga betungan na makada de. Nah ini. Nah salah satu cara dewa kada salah satu-satunya. Salah satu cara untuk supaya weddingi khusyuk. Salah satu ya khusyuk isap betungan na aga ibaca. Itu salah satu. Tapi ia kotoma bicara secara fikih ia sange khusyuk dua mi al khudu dengan bitawadu. Dua mi. Ia sange khudu merasa disaksikan oleh Allah. Ia sange tawadu merendahkan diri di hadapan Allah. Jajian angka tahu mas sampajang yakin ni makkadanai tak puang Allah Ta'ala nappa mappakarya wa ale khusyuk ni itu. Tahu lega pasiangkang ya dua. Ia kutulai berarti khusyuk dalam fikih. Kutulai ni. Yakin maka da naita ka apong Allah Ta'ala, naita ka rokok, naita ka suju, naperhatikan nga tetong, naperhatikan nga makbaca, pada kong kagurut tetudan, nasuri baca ibaca, pada ko to mangaji, nang katok yulo tak jagaywi maka de pakanjaki. Nasabak maka de nabitaya nang kataw masampaja makbaca na dega gatumak nina, na mapasitaru-tarumi, iya tumatu apalan na sampajan na kusurumunri, nalulungi malaika, napalay rimpa karupan na, di natarimay pong Allah Ta'ala. Yaro malasiro, kigaya sa malasi, talun rupa, ang kamakadayasang malasi, dega tumak nina na, dega palawangan na. Ang kato makadesangnya malas side na manas salah palangnya on rolasin na. Kaya ka natapake di. Malas si kaya. Ang kato tau malas si demeto aja ga betungan na malas si memeto me masih japura. Betungan na nasapay kaya kami na mapunco. Makanya tapi nasapay kaya supaya pikucara na masih japura. Makanya berbeda-beda. Tapi iya ko iya Pak Bu sadarhana na makada iya nang kataw masampaja marasa ni makadanay taka po nga latal kaki ka na dasar na pake anta abudallah ka annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Naikun ito na madari mega pakutana mo ba makada. Peko je cara na lay ngarapo nga latal lay nang kanirita. Madari kamu ba kor. Pakutana iya pakutana Pak pakutana kelas 2. Tapi napay kelas di tahun na makutana. Jadi nanti ampai tau pandrite kong katau makutana makadape ko carana ingar po nga lata la din ang kanirita madari mamakko mi din na bali apa nessa makado nappa ko kalasi di mo akutanangi pakutana kelas 2 peko yasang makaday hadesa anta abudallah sompai pumu kasiwiangi wi pumu pail anta bulal kana katarahu pada komuitai yan na ripake rupa mulang kelas 2 ni tayaro. Sompai po mo pada komunite langsung kelas 2 nala fa illam takun tarahu ya kode mulle pake ya rumah kada de mulle mitai fa innahu yaraka ya kibano makadana ita ka ya naro kelas sidi tapahan ya jadi no kila yawa aja tamela rimendre kode patule dapiero yawa ki jolo tapi iero kami na matandre sompai po mo pada komunite ya kode mulle pake ro la rinoko aga iero yawa ya kibano makadana ita ka na ita ka solli na ita ka roko na ita ka mabaca pati idi bana yaki makadana ita ka pada kong ka pada ya CCTV ta makada pada ko makadana ita ka ro ya ko bani ro jadi merasa na saksi ka pong Allah Ta'ala napa melemahkan diri betongan na di na makadoma na ngalele ya tu ampai makadagurti nang kataw masampaja mapat di mana ngalele na lapalapoy na di na sampajang ya tu Allahu Akbar. De betongan na tawadu merendahkan diri malam memana buku-buku na sabak mage okuyolo na lagi Pak Bupati ko to lalo to roko na pong Allah Ta'ala. Makiro betongan na yero nala kaida ji yan ang kataw masampaja na malam-malam mamolele na betongan na nalamaka ngalele na saba ame taura maraja lori pong Allah Ta'ala na mengharap pamase na payaki makadanaita ka husu niya to husu aganna husu paringaran na tapi belum tentu husu buku baca itu belum tentu na sabaya sampajangi je telu baca peringerak kedo na denule makanja manange angka tau jago mak baca maka kanja lagona tapi menja peringeran
betungan na kalese-lese. Apa nape kaya sambungan nama tu kaya siwala itu kan salah may ka makoro tapi angka tahu makanja bacaan makanja lapalan tapi masalah kedona mas sampajang ide na suku garakang jadi itu nang kana tahu mas sampaja pak telu ya suku makanja na ya naruyase rote mata makada hakikat salat iya ko hakikat na sampajange rewan ala koro iya ko hakikat na sampajange nomor si dibaca toh baca iya ro bacaan sampajange ipaki saliwas sampajang masuna agay baca ko sampajange si kiri si bawah baca korang dia iya ro korangnya yalay petunjuk kehidupan dalam kehidupan nyata makitu situngan yang kedua peringerang iya ro peringerang aja musila pesak peringerang lori pong Allah Ta'ala kong kamu jamah yaitu isa na sampajange. Kemudian yang ketiga gerakan sinin na gerakan na sampajange matungka kedo tu matungka tasabbe betungan na sinin na anu mujamay alay tasabbe lori pong Allah Ta'ala iya ro hakika na ro jadi aja na to masampajang imba na to mangaji mestin na isaliwan na sampajange aja mo sila pasabaci korange apa ko masampajang terporma isaliwan na sampajang itu li ala ni sikir yero to li alla pala ko yero timu mu aja meto je na bicara kami to tau pandrita itanai kada ke ko melo ke pole maka dai pulo ko po Allah Taala ke ko melo maka dai kala ko po Allah Taala iyo po ka pa ko di tane ke melo ke pole apa sae ke melo kala boleh iyo pirita nai ulama subi kada ke pole nasa pole ko po Allah Taala inna lillahi wa inna ilaihi rajiun kau boleh nasa pula aku pong Allah Ta'ala kemelo nasa mekala aku pong Allah Ta'ala dia nama teta makutan apa ci ko megala de bicara na apa ia tu bicara pertanggungjawabkan na ia to nama kawatang ijaga ibi ya timu be aja na mega na sabak pede mega ina pau ia pede mega pertanggungjawabkan na ia to nama kerajing Pak Mandari deni sadingang ia na tu ampai sinin na nabi saya jenne ya mana mitu nola dosa lima na ya lima ya makai kadosa ya to magalach ya to makapilu ya to maputa ya to ya mana ya to matanda tangan de kecil kadosa nya pak ya ku ita bami makwa jolo da de pa ya nya makai ka pak ya to magalach na siaga ni ga na tau na puta do cili na ya na ya mana ni le pertanggung ya to ampai tau pandrita na pak guru maka da ya ko to majenne iku bisa ya tu ilau don supaya mapaccingi pole dosa tapi de gagah desa na ang katu baca itu puta pacinga nga 50 kursi ni na dosa pura na jama aku makalimo mo puta pacinga sinin dosa pula kutimuku ya ko lima na pancaji lima atau kuya lima kita terima kita catatan amalku surmonri perkataan ulama mi itu dega hadesa na ya kong katau maka da dega hadesa na cocok tu tapi maka da ya upake makanya kota pake magai iya suruh tau pakai ya ro tau de na makanja peringaran na ko makjenne si bawa tau manana ko makjenne suruh pakai itu atau apa angka tau makjenne makanan nak napa ni bisa lima na sang ketina sang ringe de patenane patopoya ang ketu kompor de pada mate sesaku bosikai marica itu lepi anu ya me kalau masih unan nak paga na makjenne na iya jenne ibadah nengkong ka ibadah de ga peringaran na makapai ayan na tu ampai maka dapat amai peringaran dengan doa ayan na tu ampai na pak guru kaya katay pak guru tau manana si ba tau patak kalupange tapi ya ko di na manana makanya mo peringaran na mo di tabacay kama komiro iya minasala ko makadaki na di na baca iya tu di na sa jene na wasalan ito ita pa kaya apa mega tu pasala itu makaya ka na samaji nang kay ronade nang kana pagurong nabita de meto yan nang kana kada nabita baca ya tu makadami nabita ringerako napi ko care maringerang padong pa ya milaw do na de mo pa maringera makun rutongan ni jadi na tu ampai pa guru kada baca ko mung bisa ya supaya lolo paringerang di mak napa mak guru pada ko manamui mak ko manami jeti manta sapi nah kada ya ko mania ko palapalang supaya yaki ko yo poko yaki no ko de mo palapale na mo de mo palapalang mak ko ami tu i wajib ni tapi sunna malapalan na nareko tau de na maka buju atina tapi ko to makanja nanti na mak buju aja no palapalang apa melo mi yami ko waswas ko betongan na desa dimulai 47 sisang palapalang tapi aja mula dai betongan na ko na mangkaling usolli palosa
Akiro apa ya kula lang ati mo tulis sigala-gala de misang isa ding pala-pala ni cede tapi aja pasaw la de aja betul na aja naganggu itaw makiro iman ta sapi yan ito nalo yo po ko'y mamali nasa maripa je ko may mangibola mo man niya ko de na mo ganggu itaw tapi marat jing ipake idi apa iya ko tolo masigi kajili-jili mo pamatay Pak nang kana dar lalo masulara ponco tu na pacuri mo papakita mo lala matan ya mo paromega napa ni madari tat capu tasibata na pertama masigi dia na cocok napa me pake niat na Imam Malik iya Imam Malik ko pure mas sampaja sunna ko bolana dina napa tu masikiri tu licuku manibawa mita ya romelo non rita pajena supaya de toga ka bere-bere puja ya maniro na itaro tuli cukup mani de metona na me malapuangi pakitano kono makaleleang lansu tama Allahu ak na makanja memang yo puiri ka jili-jili toni dega tapi ko carana na pala subhan ya Allahu akbar pajaiwi mesti na ni itisa jo kaidana na pawa dia curi yo pokok manta sapi ka yan itu ampe makatopan rita lebih aman ku manta sapi mo pake pa ako po masigi makanya pitat to mo melo masampajang mo pangoloy atimu napa mo manya ko de nagaganggu ko pa makalelaman itu kung kami mita mo pakuro makito jadi itu lemi ka hati-hatian tapi ako ang kataw de na yaro na pake da na mereka ya lalo Abu Hanifah ya ko majene nanya yang kami masalah na de nawat dipaki jene masampajang kedua ya mo puro masampajang mangeri bilaw ko majene pe manapa masampajang isa pa me ko masih manya pe ma iya Abu Hanifah de na salah pak ako mira monro de pagagahat de sa sipulun na runtu de na runtu ya de sa na nabita makre Aisyah iya nabita madarri jenne na sampaja mangaribi na napaki masampaja subuh iya na ro de na runtu sehingga de na sangero makada de na salah Abu Hanifah de mi gahat de sa panaruntu na sabai pembukuan hadis Imam Malik mana buku kang hadis ya na tulang ka kita yasang Al-Muwatta Malik kitab pertama itu hadis imunrina yaro napa mo ba mana bangsa ni Bukhari Muslim sunang Abu Daud imunri mana man itu mo ba pamula mati itu Al-Muwatta Malik makiro jadi mesti tapahang yaro de na sala tau pandrita na sabab makko mi matomiro idi miro tau mak baca perlu misangi makado makui itu jadi perlu tisang itu pendapat sitongan na de nanci masalah kuirisa mui kaidana ya mi ko de ni risai madari ki mapangewang apalagi ko pendapat tau pandrita na yasan ni pada hak desa murni wah dia na cocok kaya tu pendapat tau pandrita kada nonroi agasane na tamay akalang to angkan apa tamay akal tu alena mani jelaskan kado makui makatan hak desa mandari ni si salah pada ni ruasangnya maka dia ko tau malolo karawe kamaluan na batali jene na pangka na pasunna ya ko tau matode na marigaga apa buat dijaji mata minakakang itu apa angka tahu matau makutana maka dia ku pura majene ukarawi kamalua ku melo masampaja majene gape maka nabi tajana senang kata malolo talu makutana maka nabi te iya ku pura mukarawa jene mana ko ape mana pa masampajang iya narong ka maka dade iya rohat desa yolo susi meni mondri balaku ya pak yolo itu matau makutana mondri kalolo ini ya selengnya berkembang iya nung pake mondri maka dia mamali na paugi nabi ta maka dade na nalaku yolo maka dade na patakalupan nabi ta berlaku mato ya tu ita ini kata makutana kada to mato ni ko to mato di na marigaga ya ko to malolo masalah tu ji ko to malolo ko mukarawe law mo jene ko to mato ada na marigaga apa di jaji mata itu muka kaki tapi engka to maka dah ide na moto mato engka to sahwat na di matajap matika metu na pake manta sapi di makanya beda de aja tak kada magiro na si salah na pada mo hadde sa coco ni na saba pada lengi batena tau pandrite malah kesimpulan hukum makiro mesti tapahang pada itu sampajangi makaiga na yato na masalah sere na sopa lay tanay ka makada pa ustas iyaro ko to mas sampajang ang kajay pacara mapawi makada igare makunray di na dipita uluan na makada ka iya tu makunray ko majenne di na marigapita manang uluan na tapi ako mas sampajang inamosi polo uluan na pita batal to sampajan na apa okui jene na permasalah kak jolo maka daka iya ko jene na mo pitama nang ulot na makunre ko mak jene de na marigaga na sabatannya sarak na manutup aurat ko jene tapi iya ko sampajang ang kasaraan na iya panawat dingas sa sampajang ko itatuti aurat kapa mo ba ulot ta si polo aja na si lampa si polo bawang
pita koto mas sampaja mutlak batal solat. Nasaba iya aurat na makunre termasuk ulu na gemak na makunre aurat. Jadi kapak kelihatan pita auratna jadi batal sampajana. Yo porone na mo pita manang da na marigaga na mo talaga songko tamako ta sampaja da na marigaga. Iya mi ko makadaki meka masongko supaya utahang ngero lu kudena larino berarti songko pada waktu itu hukumnya sunnah. Karena fungsinya tapi ya kota pakai bawa mi makada meka masongko me bama pakai songko ku patutu ulu bukan sunnah. Menurut penjelasan ulama hadis jadi ya mina sunnah tu nareko ipungsikan nih. Jadi karena tu tahu maka dan ini kita udah nasongko masampaja maka roi sampajana hak desa nan pak beluk songko ya tu. Ternyata hak desa nan nabi tah. Lumi kota ralai songko nah. Perlu kita pahang cuma menutup kepala makanya ia itu ko maka dan meka macuri nabi te tu mata lulu agak komai sunnah manang itu karena niatnya mengikuti nabi. Tiba ala rasul itu tapi ya kui pakai bawa mi deh. Nina tu nak kena kada de nawat dipita iya ko makun raya memang makanya namo silampa mi pita yolo tatai batal panti katagesa namo ya mi bandre na tagesa si bayi nga muasa ni makiro ji betul na tapi de gacau nyamen ko tau botak de nagalaway itu jadi yo poko ya na tu ampai me katau na poponco kisi sang ulo na nasa labi amangi manyamatui pacingi tapi aja to si takada gondolo manang ulo de padaliang makiro jadi mesti tapahangi kaidana kemudian iya rositongan napa bu? Tahu menisai di jolok-jolok. Ngapa isi diubahas? Iya rositongan na sampajange takali bingarang pelece de bu. Salisapa tata jagai takali bingarang. Aja lalo tasujuki. Aja lalo. Maiga makunrei na sorong ila yolo salisapa na napa na sujuki mutlak batal solatnya. Nasaba ang kasara na yasang isuju tanay yaro yase etadang kulue yaro yawa yaro lenna ko sujadange pak makamun rilalang iliman na madari na soro layolo liman na na pasuju ta soro salisapa no kun yase na salisapa na suju nasara na suju de na wad dito suju okko banda madake ko watakalewe na iya salisapa madake ko watakale ta berarti de na sah sara na yaro pada media ronewe koto masaruba mako anapa lai soro saruba ngenapa sujuki batal itu. Di salisapata bu aja ta sujuki yolo na salisapata tondo suju. Yaitu ampai lima nama kunrai isuro patame siku nama palolalangi. Denasu yo pomia romasu roane mitu. Kama kiro kasih salametoje soli nama kunrai de to nawat dinakala da menre mako wat di samali bango kumigangkai de nawat di tatong ka menre maka taraka sikuna ina toli rapa ya siku mako na soli ya roanewe angkawita pake ye engkato tatengkang ya idi mani bawang tapi ya ko hadesa makunrai makuye jadi makade urta kali sidenre poi makade nang karoane soli na parapa sikuna na panah kalima na kada Allah na roane sampai jam makunrai itu na jamah roane to mi ha. Nah itu tapi aku ya ada permasalahkan ini sama angka pakai ya roh tapi maka dia ko asbabul urujnya roh hadesa makunrai mi makutana nak nabi ta parapa isikumu pasti lempu selengkamu layolo makunrai makutana jadi podam makunrai ya ko nabi ta kang roane ita ni makada maga perkataan sahabat mi nabi ta masampaja na makadai sahabat ya ko nabi ta masampaja taraka kalepana ya ko soli si baroko suju wa dinola bembe palawangan na kalepana mari ta tongkato dia nari ya curi dia pak nabi ta ya curi yo po makunrai nabi ta matona curi tapi kan napawi nabi ta makada parapa apa roani minabita jide na parate kang sampajana makunray makiro jadi angka na tu tau pakai ya tu nasa ide ina angka hade sa matara mako tapi deni tes babul urus na makiro jadi ya ku ya pa de na salah cuma mako miro sampaja makunray makadai guru ta magaje ko roani marro maku itu idi maniba gangkai maga Ito, tapi yan natatengka-tengka mo che de chocho ni okotogi ya natatengka mo mako ajam pati de nakoy. Ya mi ko makuyi na makun raisi sangi ha. Ito, yo poko tatengka-tengka mo che de ya togi menre okoy ya togi mo ribar-ribar ya togi mariolo ang katawi tanala man ripa na namkata to. Allah. Ang katonala ni ripa na. De na mo menre na yase na sayang pati kedo Allah. Akbar ay. Mamanari ang tapi ya ko ya idi mani.
betuangan angka toje pa angka toje tau pandrita na pau memato maka da ye rona bitta mai galak da metorupan na bate na masampajang jadi iya tu ina madari matandre iya tu ina madari bari bandre ina mai kai harupan nah nak kadalalo guru tatu kali siden re pure na nakaji kita ang kedua kita meto na baca tu yang pertama al-muqdim al-qudama, kemudian yang kedua fikul Islam wa adillah tu karangan Bapak Profesor Dr. Wabas Suhail. Itu kita sudah diterjemahkan. Nah, Imam Qudama itu kita logika sebenarnya artinya lebih banyak bersentuhan akal. Ia miko fikul Islam wa adillatuhu itu lebih banyak perbandingan. Nah, sebab memang perbandingan mazhab. Ia narona baca napa paresa kadai guru tak 12 memato tau napa guru arwa tau napa guru nabi ta masampajang. Denang kanapa ada. Ina si salame mati abate napa guru. Tapi ia ko tomakada sampajang inti na to tomakada sampajang ke gaji ya sa sampajang bacana gaji na ya sa sampajang atau peringaran na akimis sholata li zikri atau kedona apa yan ang kataw roko mi bawa sujud na dega na baca na de pa niya sa masampajang atau ang kataw baca mi bawa de na sujud de na roko de pa niya sa masampajang atau meringar mi balo ripong Allah Ta'ala tanya sempajang sana angkalalo sahaba mas sempajang ini poda maka de pa mo sempajang apa pura ni najama don rakana beresala nakana bitaw lagi wi de pa mo sempajang ke gaji peli asa sempajang na pura na ruma beresala nge hisan na maka de si jame don raka pura si ma beresala maka na bitaw ulangi de pa mo sempajang na patan rakana ro na jama maka de si pe magana yan naraka maka na bitaw ulangi wi de pa mo sempajang chau na pauni nasa makko miro bisang Pak Guru na narini poda kada patenangi iya tu ampe ko to memas sampajang maka manta sapi tenako pada kami ya sahabat apa dia pernah makan ya Allah pangka mako jadi pakanjaki ina yeri pakanjaki mapamulai kedona apa iya kedoe tau korupsi to apa angka tu pas sampajang panga angka tannya minau saliwang ina oke sampajang na minau pajing ka tu pas sampajang korupsi nabita makada panga kami na makalasi atau minau dala sampajang maka de sabay ka kapet atau minau ko sampajang maka nabitang ka yan ang kataw roko sujud din alam pulaka nan tu panga kami na makalasi berarti ka pas sampajang korupsi i pakanjaki ro yan natumpay maka na makanja roko na iya ko roko wita penjelasan na hadis saya manasah maka de ko roko inabita na ipatadangi ka ya se na lakka na makwa panoway de na ta bolo ko tadangi ko lakka na nang kawita taw roko de na roko makalichuay Pak Maria uluna no tuna na panapaliwang iliman na lo makatani ka chikachina na yaki palen na iway ko taw makoro pa de na lenna mataru ta bolo lo ko chakona at ini nagare pahangi gare hadesa tapatamay gare akalangi maka daya koroko inabita ka hadesa yero hadesa asa ya koroko inabita na ipatada ka chepan no way kese na lakka na nabita de na ta bolo iya na roroko sitongan na nabita magaidi iya kono iulut talayaw mariaw na ulutan na pakachikachita ta katani na ipatada ka chepan pariko de na ta bolo ta coba moy na bolo mana cakota jadi salah yero ko manuru penjelasan hadesa maka na magri sa pajan na to makero ang kanto pandita maka da asamo de na suku jadi tajama ni ko de ko chaki suku mataru to le kalichuan ni apa iya na mariawa ulue na utue tatay makalichua sana apa iya minaroko to ko silampui iyan na mo makun reye isuro metui mariawa che de uluna si salametui ha ina isuro mariawa uluna makun re koroko che de na utuna makun reye mi makoto tapi liman na tatay to le kulubaluba tuna na palenna tapi nalapilo lala sikuna de na lo saliwang iyo porone lo saliwang ichede suju erone makoto lo saliwang tapi ako macipi onrong aja na takoy yang penting taraka ichede yang penting dia itu suju asu batungan mapamulay pala 500 sikoy sidak kelantai ako taraka mo cocok ni makiro yero ajewe kato makada si jaka palawangan nang kato makada si Pak Jaguru si Pak Basora batungan na pala si jaka pala kato makada mo rabbi sulapa apa yolo si jaka palawangan na lilewali nonrui ulu si jaka palawangan na jewe ang kato de metona na pakiro yang penting rapa de na napaki ukuran nero pa ang kato maraja panah to malupo-lupo ko macipung je na si kapija imesa ibole nga kumakaday je na sapar ngi model na manyama tatona kato tau macipu-cipu pe je na manyama tapi natengi na bitay di arone we rapa je we ko to suyo natengi pasirapa kang
sunnah hukumna nareko tak buka icek de rone aja narapa iya makun iya sunnah iku parapa iya ku penjelasan iya rapa tongang aja pada aja melo parapa aja yo poko de ta parapa aja pak magampa aja tu makanya mako to masampaja ko to cia ganggu itu we ye nei sorong aja we na dapi kecil-kecil na nagatang imade aja na ta sapai ko purai pak angkat to masampaja tuli aja mina urusuk pura ni suju kasih lolo ta cek de we na de mule husu ko to lolo aja makda na dapi di garo de mule husu pajai gitu jadi aku ya pak ya napura na ta sorong aja ta nagatang ite na cecai itu kana magele aja na mo sorong pali-pali mo na mo parapa nasaba ang kamo palaba makiro aja na ta permasalah kangero ya kode tu lady magele aja ta biri sisang ije tapi si salame meto tu ka husuange ko rapa ki sirapa kang si salah ta coba-coba migar kemudian usingka-singka mani pak iya ro sampajang aja lalo na deta jamai mau magare pa eta jama lalo pak bu maka da yang ka Imam Asy-Syaitibi maka da tu sampajangin no siddi sininne timonri na sampajangin nolok mana mi puasa nolok saka nolok haji nolok sikiri nolok baca Quran nolok je ko mapuasa ko mapasu saka je nolok tambah nolok nolok ya mau ngaji tambah nolok sih dia kan kana masih kiri konolok ma baca Quran konolok masih dak konolok tapi mau sampajang yang kana tuh ci ditambah nolok 10 nih makir yang kana penjelasan atau pandrita motivasi maka dia ko mapuasa mo bawa mapasusak ka mumendre maka dia mo sampaja nolok mi tambah nolok na mo sisa buko nolok ipasi tambah ina tatta inolok ya mi ko masampaja no berarti masampaja ko napa mapuasa berarti si ditambah nolok 10 ya ko menre no maka tambah nolok isi ratu ni ya ko mangaji ko tambah si nolok si 10 ni yang kanangka na tapi ya ko dia mo sampaja ina nolok materu ya dia gangka na ya matutunala pedasar maka sampajange pamulangi paresah ya na makanja mana lo mondri na sabab ya minang kangka na nolok kong kecil dia makiro jadi maka sampaja ko tapi ya ko ibuka kita secara umum dia ya usapaka na sabang ka hadesa na nabita maka dade ga pala sampanya na lolonga tau de na pasusak ka maga gitu na mo masampaja ko maga ko di mo pasusak ka de ga pala na mulolonga diki ga na cocok iya ko iya padai dui iya ko si wali men kagambara na de ga si wali de na laku itu iya pala kule ko me ko jama duai to iya na sakka paralu apalagi ko mapapura ni mapasangki ngapa ai marajito je itu Pak iya itu setangi dia namanya Pak aja Pak dia itu namanya gena apa iya mani Pak galungnya ko iya ko 5 karun na dupa mak dareke 10 karun na dupa mak dareke itu nasa dena siaga dupa siaga mema je mumpano anjing maka dareke na talupante me tu mumpano na 10 karun mu dupa napa ko maka cede mana ka je cede na talupante mi tumpano iya kene talukaru mumpano napa si pante mu dupa napa di madareke si pante mina barrean apa dupa 10 5 karun apa maka dareke ditau dia tu kan jadi syukur ye mendarika tiapa maka wi na maka tu kamu dupa iya dewa dareke ya apa ya na komendre si karun na si pante mi upano de pa wado maka mana cede po maka maya ganiaro iya maka nyama itu ampai iya ko konsep na guru tai pake senur manyamalada pura wilau pak dongan na balawai di sisa na malenga maka de guru tai aja nana ya bana rumu pakai aja mu racun balawo ya konandre ya semo kadabano pasidakah ya naro makanya dewa ada coba lau napa maka guru tanya konandre balawo lo mupodangi maka deh aja mu capuri deh itu kasakan aku mu capuri taruangan mi pasurat teh mega tu to memandre aja nih mana malai pa aja tu nandre ya naro maka aku nandre mau pinasa dale namanya tu aku nandre mana nasa dale na manang makanya mak daga susah ya ku ya rota pakai pak dega masalah tapi ule pitang napa makada gurutan nadega ini itu dale na puranato ro pongalatala dalam hadis qudsi makada meto pongalatala kekuasaanku tidak pernah runtuh rezekiku gudangnya tidak akan pernah habis dale mu pura mematono bagiangan iya ko pura ko bagiangan namo pe ko batemu makare so makotoman itu ilaw dono bawang kato tau nasat de ilaw do ko natatambah angkat to maka dede itu nata tambah napa turungan mo masija itu ampai wali pak de nanu tu de na urusui dale na ko maka daga si wandre ko baje de mento na urusui apa ada pak pungalatala mako to de na to na urusu na sure kada sampajaloro ko baje de na dapi piloro na paki masampajang aja ta sampaja ko de na dapi
Iya tu mi tu waji sisa ngehe. Iya misai waji matu. Iya ko pura ni sade naga waji. Subuh pasi. Iya ko tadapi subuh sampaja siki. Iya ko de tadapi loro jamota sampaja de na waji tu. Iya mina waji ko tadapi. Jadi pakotiro dale. Iya patapi kiri ko tadapi. Dapi den rulle. Patuliang kero aga yandre. Iyo po imam Sayyidina Ali na pau nasa ina mo ano mate dale ko dale kuna luato ko ya pun na da na masilang apa makete mamon roko tong katuma bagi dale nas pasamo na bagi nang kamao tawa ako to nga ko yulet tangi ropa maka daja na murusi po ngalatala pamurusuka ko maka nyamang ya to na pake wali jadi na masusa to milodo nasa nang kana tarong nga para ko to mabalu ya lapangan lini 500 juta lala na sulang liwan ni Rio na tapi umuro na to kurang kay katalabirang 10 juta talapangan di siulang tapi 10 tahun tambah umur ta atau tala ni si di miliar talunga suminta mate kay talabirang labirang nasa taro ni cek dek kamalampi mo muro mapi mo dareke maka je watang pada miya tu pak madui de metoje kan onron na setanya tu dui na iya mi je namai ga kumia sumbangan ya nalo pasai na tuli cede ha ya nang kadita 50 sabutati lo pasai na cede tapi ana meta macelengang ya apa ya tu makwa ina yale di 50 sabu melo pasana salah cek de lada tapi ana me patami celengang 50 sabu na samai galada macam itu pun Allah Taala itu nanti apa Pak mandari upau makada mandari upau makada ka iya ko dalle Pak dongeng itu na Pak dongeng supaya lo moyang idale na te loko tawe na lo moya toki po ngala taala dale makom itu pak dongat to ko pak dongat dale tapa ubamui maka data pasilele dale na te puang mak betok puran kada sempu yang imana ngi dale na te pun na silele nang katau lolonga makan jala da pak donganya itu yo pui di maka da pasugi ka po patarale nuku aja na laku na bali boleh to beli kun rupa gadawanmu ilo dongang ite pasempo yang mana ngi dale na pak balu puang ko pasapang ka jenne na silele dui nang kau lolonga maka kanjak ko maki itu ilo dongang mana tahu ya peko dega dale tai di engkan apala pak dongang ilolonga maka kanjak itu pak dongang malaikat mako itu inaruta paki yo pui di patarale nuku ka panilau makiro namo cek de mi mudahkan kemudian ia tu dale pada metu ya maka de ipanci meto panapole pak ya sik mi to tangki itu to tangki 50 sak liter bensin nalura na capur bensin lepa mali sa ko Pertamina na 50 je itu sak liter bensin mulura maka lupo tangki mo mana kacapu isa na apa de gaga no la bensin la Koreawa dega ganela sinola si tembus tangki lako tangki no to jadi itu dale na kongka kolohun mapus ya de taki buar ngilalan no de itu na no pada ya rona auto tangkir ya ko sumbani 5 sabu yang kana tu salak bicu tapi mati ya opo ko 100 sabu pipa na to ya mausu ni maki itu jadi ko to masumba polo-polo na mausu-usu to pak maya gaji itu na tarongi po ngalata le demi ganolan no kodong iro ya sidak kaki ya ko lalu celengan ngelisari aja mo tano aja mo ta mangingina deje nanda kada po ngala tala de ka tau kasiasi nare ko masidak ka ya ba mo to pake maka je nyamo pada rae pa tapan aku tiba mi aji kanto na diri wah maka nyamo maka lo mo yupi dinapai paresa di siaga rumah sumiliang nganu ka parekin ya makiro kemudian penutup upasangi salah satu hikmah sebenarnya untuk menjadi insan kamil iya naru jelaskan yun na ya sang insan kamil betungan na aga mak busewa lo ri pong Allah Taala de meto nagaga urusan na pong Allah Taala lena pamurusuka nga yana tu manakadawa mayat takilah ya jallahu makhrajan wa yarzuqu min haitsu la yahtasib ya tu tapake yana tia sepak dongan tawakal ya ala ipahang maka da pong Allah Taala murusuka nga urusaku ya pemu maka da pong Allah Taala iku murus urusak betungan urus agamaku patujumi sampajang yana tu pak engka tahu serena supodangan nasa pak ustaz ipacak ka kasih ko jamaku kadai baine ku nasa kuran itu dale dak de na kurang ya ku ipacak ko de na kura dale mu tu de na kura tanne itu berarti itu jama-jamange tambah gajimu de iya tu jama-jamange daku pura sekom itu dale mu ya ku ipacak ko sekom itu de na kura to pak pongala tala mu kuri dale cuma kami jama-jama nolan no aja na mu pikiri ke tu angka situ liange
Makanya pak ya ku ya tipake palai ko mega na makanya taci di mi surong kay suro lokore ya ko tak dua mi gagah makunruh pegai aja ya itu tuliwa peringarang apa pegai anak mo kumelemui jaji aja lalo na tak dua taci maka kunruh napa hato je nalato tu akalan itu doktor napa kada dua anak lebih baik aga dua na lebih aku cidi kiru cidi gimpe kakak batongan na oto si kohe manu moto makanja no imaso 15 na jaji cica menre maso mana mo na pamangaribi na makarya-karya mi pamagi makanja si kiri na jadi tepi itu bito makarya dan me jaji ente makanya jadi pa aja jangan sampai jago manu lay na idi pala biolo moto na idi usahakan aja nek dai manu moto itu ya moro jadi oto ki masampajari di waktu itu bagus sekali untuk beribadah. Saya kira ya narupa ngolongan Bapak Ibu sekalian memagi-magi na Pak Barakai po Allah Taala telu kesimpulan talay korangi sebagai kehidupan ya sengiala kehidupan aja je tajok ka kodeta baca ayat cedek sementara joka kita masih kiri apa angkat tu tau isuruh pi masih kiri napa masih kiri maka dapi pu ima subhanallah nasa subhanallah ya alhamdulillah ya Allah akbar paja imangi paja toy de nasi kiri lawa pasi masam paja tau kunrula da ya tu isuruh pi napa na jam ye patung ka ir makanya namo to minu pak ko nabita to minu bismillahirrahmanirrahim napa ninu cica na pertama napa katalu na tago napatung ka si kiri itu ya kupura niro maka dasi alhamdulillahi rabbil alamin mak bismillah sinapa nino katalu sinatago napa si maka alhamdulillahi rabbil alamin mak bismillah sinapa sinaino yo pi di cica me yamba wah daga lai cica ngi me lai tongkai ya moto pa bulan betul capak nah itu si salame matoi jadi tuli matung ka si kiri makanya na moto joka maga ya rota coba-coba pakai roh itu betul kan mudah-mudahan dialah gurung Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad nastaghfirullahal azim wa natubu ilaih Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina wa qina adzabannar wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin ya kana amin ya rabbal alamin Bapak Ibu sekalian ia kode gaga tule mala cara maku mapamula-pamula na latu capana boleh kak siruntuk guruta Dr. Haji Halik Hasan boleh ku kandari baru-baru di Jombang angka amalan na lenga nasaba gurunya itu dipindahkan dari makamnya 30 ni arwah atau matena dia nama cari pakai kain kafan tidak rusak dan jasadnya masih utuh itu sudah 38 tahun dimakamkan aga amalanna beliau saya minta amalannya maka daga amalanna gurut tak nade nama solah kain kafan nama kor na podanga maka da letup pimantu boleh na upodako sampai di rumahnya mangolok aku gurut tak napa na podanga maka da iya nak kucia ko buruk kain kafanmu de nama solah watak kalemu nasaba de gaga alati melos solangi watak kalemu dia nama cari pakai kafan kudu Allahu mau baca tanai maka dah kaki gawat tu nasa baca sisap buku soi sisap buku wani itu akan membuat utuh jadi ya rotala kita coba-coba malai sikir apalagi di tahu macoy persiapan diri untuk kedepannya Pak Bu jadi upasangi ya rota baca tali wirid ya ro kasisap buku Allahu kosoi kasisap buku wani dia nama solah kain kafan itu nah usapa ko sajareng kami matau tatanazzalul malaika itu ayat itu no malaika epitu pulo sabu masam pajangan tak bacengin kulallah jadi dan itu jasadnya utuh jadi ya memang tuh mudah-mudahan wat ding taala ya akhiru kalam wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.